Koe nei te reihe ko tahirau te kaumā 8 mō ngā kōtiro i raro iho i te kaumā 6 te pakeke W6 500 mita heat te kaumā1 i te kaumā 2. Kei te ara tuatahi, whangamata area school, tuarua te whare kura o te rau aroha kei te ara tuatoru ko te kura kaupapa Māori o te ara hou, te kura āiwi o whakatupuranga ruamano, te whare kura o Mauao kei te ara tuarima, Taupō Nui Atia College kei te ara tua 6, te Kōpuku High School kei te ara tua 8, kei te ara tua 8 ko Tai Wānanga. Kua rewa te haki whiro e Hoama. Ko te haki pango tērā ko te āhua nei kua whakawhiti e te waka i te rārangi timatanga. Ara, ko te haki kākāriki tērā e Hoama. Ki tōku nei te tiro, ko te aratua 2 me te aratua 3, kei te āhua pātata, te aratua 2 te whare kura, o te rau aroha, te aratua 3 te kura kaupapa Māori o te ara hou. Te ara tuarima. Te wharekura o Mauao, leading the pack at the moment. Closely following behind them is lane 3. Te kura kaupapa Māori o te arahau. Te ara tuawhitu, te Kōpuku High School. Also following closely behind. Now approaching the turn. Te ara tuarima, te wharekura o Mauao, entering their turn. Seat 1 and 2 working hard to get that nose around. Seat 6 also working hard. Coming out of their turn, ara tuarima te wharekura o Mauao. Kua puta te ihu o te ara tuarima te wharekura o Mauao, kei te arahi i tēnei wā. Te wharekura o Mauao with a nice lead up the front. Te ara tuatoru, ko te kura kaupapa Māori o te ara hau. Following behind them, te ara tuawaru, Tai Wānanga. Kei te tino mahi tahinga kōtiro o te wharekura o Mauao i tēnei wā. Kei te rongo i ngā reo o ngā kai tautoko. Whakawhiti ana i te rārangi whakamutunga ko te ara tuarima, te wharekura o Mauao, ko ngā rātou ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi. Kātahi, ko te ara tua... Auwe, kaore au te mōhio. Ko te ahua nei i o rite. Anei ngā toa whakaihuaka e Hoama, te ara tuarima, te wharekura o Mauao Mary's Little Lambs. Kia ora. Te atahua o tērā ingoa. Anei te whakahoki ngā whakāturanga. Here is seat 6. No te wharekura o Mauao.
and seat 2, seat 1 putting in the work to make sure that their boat turns around nice and quickly around that flag with a great lead up the front, followed behind by Lane. Over. Gotta look at the official results for that whānau. Very close call. Me he mea e hia ana koutou e te whānau te kite i ngā whakaputanga tika, haere ki live results. Anei ngā toa whakaiwha ka te wharekura o Mauao. Kaore kore kua ea ngā wawata o ngā kōtiro. All of the trainings for this competition have paid off. Me te hari koa hoki o ngā kōtiro. Anei, ngā whakaputanga o Tauareihi, first place, te wharekura o Mauao, Merry Little Lambs. Ki te ara tuarua, Taiwananga, Tai Ariki. Ki coming in third, Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Hau.